Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today, my grandma is going to show us how to make yellow rice. Yellow rice is a classic South African side dish, known for its beautiful golden color and slightly sweet, fragrant flavor. Its origin goes back all the way to the Cape Malay community, who brought influence from Southeast Asia to South African kitchens. The rice gets its signature yellow color from turmeric, a spice commonly used in Malaysian and Indian cooking, and it's often flavored with cinnamon, raisins, and a bit of sugar to balance out spicy mains like bobotie or curry. Over time, yellow rice became a staple at South African tables, especially at Sunday lunches and festive gatherings. It's a simple dish, but full of warmth, history, and flavor. Let's get started. Jy het jou rys goed skoon was. Jy weet almal wanneer die rys skoon is. Jou water kleur Okay. en ratligte. Ek was hom gewoonlik so 3 keer. Gooi 3 koppies water in. So 3 koppies water op 'n koppie rys. Ja. 2 teelepeltjies borrie. Teelepel sout. Dan kook jy vir 20 minute. En die hitte? Nee, ook maar so medium. Okay. Ek doen dit ook net saam met bobotie, moet ek jou eintlik sê. Maar geel rys is lekker saam met 'n skaal. Baie mense bedien dit saam met 'n skaalbout. Sien jy, nou, ek draai hom nou af medium toe, omdat ek kook. Okay, en dan gaan ons die deksel opsit. En ek sit hom nie heeltemal op die win op wanneer ek kook. Na 20 minute dan spoel jy hom. En dan gooi jy jou rosientjies, jou botter en jou breinsuiker kan jy in. Hoekom gaan ouma hom weer spoel? Seker die ergste borrie, jy weet daai uitkry. Okay. En dan maak hy hom los, meer los. Wat se rosientjies het ouma gebruik? Sultanos. Okay. Nie weer water af nie. Laat hy net stoom. En dan sit jy hom baie stadig vir 15 minute so stoom. Dat hy droog is. Okay. Hoe weet ouma hy's reg? Hy moet los wees van mekaar. Die rosientjies is nou uitgeslaan.